panda eba nairiki rohornani pandao manjak phainai takugokra x yem borom gnang chandrodoi rupini tai manjak phaikya oro khoroksa social worker chini takuk sukram deborma tai manjak phaikya chini takuk advocate Arup Deborma tai manjak phaikya oro kubuni hani borok rok Assam hani chini takuk rok Dimasa rok tai oro manjak phaikya oro chini oro kubuni hani borok rok Assam hani chini takuk rok Dimasa rok kabangma oro manjak phaikya oro chini oro hani borok rok Assam disano tamu manya hinpagro norok otagawo khatung khaibok kabangma asumjak manya phaikya oro chini sino naireke borok kabangma disano tamu manya hinpagro norok otagawo khatung khaibok kabangma asumjak manya phaikya oro chini sino naireke borok kabangma disano tamu manya hinpagro norok otagawo khatung khaibok kabangma asumjak manya phaikya oro ani sinang kairi borok ani sanu tahiya ani tapi sanu tahiya khatung khaibok kabangma asumjak manya phaikya oro ani sinang kairi borok ani sanu tahiya ani sanu tahiya khatung khaibok kabangma asumjak manya phaikya oro ani sinang kairi borok ani sanu tahiya ani sanu tahiya malai khaibok kabangma asumjak manya phaikya Terima kasih.
talbang talumai talawang talbung talbungni tini paithakni sal obahai khlaiye mol no naikebo masing mol tungblang mol watui mol sasrang mol obahai khlaino hati barsani bumung rok bosung naikhe kokti sal tang sal krak sal srang sal sangrong sal pha sal sa sal obahai khlai chini jotono tongbayo tei baksa baksa borok rok o jeta chung je talhing talrung talslang talang rok ni hinmani tei kokti sal tangsal kraksal srang salok hinmani oborok no sungno snamu hune baksa baksa borok rok hino takhuk rok obo chung kaisabo snamani krei chinobo kamai thangjak rok no sung rutugui karikha tei chini je tabukni o jagao sung thepaka tamni bage hingke kok borok sanai rok ni bisingobo gobang ma jagao chini kamaja kok thairok chini je kok borok sanai rok aborok ni thanio ksawi tongo tei a ksajak rok no sung naikhe abo bo songotong sung aborok no nai rutugui karibekha abono karibo chini jeta asam habai jemon boro dimasa aborok tongo borok bahaino chini kok borok sanai rok ni bodol no chung chini thanio kama sugui thangka hangkai aro naio tei aro tongkai chung abono tubui phaio jemon kaisa phunuk mari eba example nani thangkai buru rok ni bisingo thum phau thai koktai thaisa abo jagawa asuguino thung nukbayo hni samani abokai bangla baikhe hno natok jungabono a natok no jata thum phau thai chini borok rok chini boro rok ni bisingo abo hino tei abono tubui jung thung nuk nei kok borok bai jung hinglaikha abo hai khlaino gobang ma kamaja kok thai rok no jung borok je boro dimasa rok ni thani bo jung tubukha jata chini kok thai bongni thanewa ksawi tongikha tabuk terek khlai borok bahaino chini hawo chini kok borok sanai rok ni thanio borok ni kamaja kok thai rok or jaga ksawi tongphaio abo hai khlai borok bahaino chini thanio tlangai thango romdi buru rok ni thanio borok jata sungtabo pias risum hingka chini borok rok bujiwo asole a pias risum ni mane abobo chini kok borok kok thaiya sung buru rong thangkai sambram pias no sung tabuk abono sambram kufur sambram kesak kok borok bakhe chung amte khetubkha hingke abo pias sambram kesak hingke pias sambram kufur hingke abo risum ni samani chung abono jata chini thanewa krui hingke chung chini kok borok bai je halok bojak a dofarok ni thani chung tubui phaio terek chini kok borok kok thai rok kamawi thango hini hinpano tabuk chini dofarok sisawi phaimani bagai terek khlaiya abono taiwesa chung rutugui tabuk jagao tubui tong phailayo takhurok ang kabangma kok sanani hinpano salia kabangma kok sathai tongo tinini o jeta chini bisikatal chung nairegi rohormani te bisikatal tubuna tamnai bisikatal yasak songnani obo chini o jorabai belai khe gothokjak tamni bage hingkai chung saimano norok jara porinai rok boro bugulo uttarayan dakhinayan ni saimano te tini dakhinayan ni paithak sal jata 22 June ni simi sal barate phayi tini 21 December hingkai ekdom paithak sal ba muka baramani jora khana 22 December chini Tripura ni talhing ni puila sal bisikatal khana ni simi je tinini 12ta horni 12ta ono o sal baramani obo pai thangnai khana ni simi kai sal terek khai logoi phainai khana bisikatal ni simi sal logoi phainai obo bebakhai belai khai meaningful sino bisikatal chini
jata chini huk bai gothokjak chini borok ni traditional bai gothokjak chini hukumu bai gothokjak chino bisi katal baksa baksa borok sawo boisak maso bopang wapang katal asaimani jora bubar barmani jora goria puja phaimani jora abose chini bisi katal ni baksa borok rok sawi tongo gobang ma angaborokno sabai sawi mano haifano ang saicungno jora nawi tongkai gobang ma dayo sa achujak borok rok tei kok ma saglak hingkai aboni bagino norok ni thaniwo tewe sa hanyo hai ani khapangni hamjak ma rohore o kok kisi sa samung ni kok no ang orokno ma thakchine norok no jotono no hambai Belakya hambai sini sar sonachoronno belai nangmani ko bosno sai khnarikha taku bukuk song norok jotono tini tring manjak phaima jagawo nok wansukna musamung gan biang kmai thangka haibano okok je box sai klang kham joton nangmani no omo saya hingki sing tring ni main meaning sing takhono kamke sigla kumu do hingke nong ni nasing mano asaktai tonlia Sing next tangnai si next program angka nong ni bagai musana funo faitongo Mamita musical band nok jotone yafa kroboi bong no lamsobdi Baidi demai dani dang suburai kumtang subjaya dari betang habatai jumu thai demai ajuk di demai kami jok diri Ajugui tongkha bono bodu di khalai krong sale mangkha khorong nui tongkho bono bodu di khalai kami chok diri ajugui tongkha bono bodu di phai đi cha lại đâu phai đi phai đi ba ya đâu phai đi cha lại đâu phai đi nó cứ la si bui trong đông nó suai mani nó cứ la si bui trong đông nó suai mani nó cứ la si bui trong đông nó suai mani phai đi ba ya đâu phai đi
派地家来喽，派地，哎，派地，派地，派地吧呀喽，派地，哎，派地，派地，派地家来喽，派地，哎，派地，派地，派地吧呀喽，派地，哎，拉扎波卡哟，奥查尼木代，卡卡玛米达里哇，哎，拉扎波达诺米西莫特南，康尔多达空塔罗。派地派地派地吧呀喽，派地，哎，派地派地派地家来喽，派地，哎，派地派地派地吧呀喽，派地，哎，派地派地派地家来喽，派地，哎，刚刚妈咪哒，鲁马克那位，家来喽，东头家我，哎，刚刚妈咪哒，鲁马克那位，家来喽。家不，哎，派地派地派地吧呀喽，派地，哎，派地派地派地家来喽，派地，哎，派地派地派地吧呀喽，派地，哎，派地派地派地家来喽，派地，哎，派地派地派地吧呀喽，派地，哎，派地派地派地家来喽，派地。好买之类，可来可那位，当土沙看恐怖。哎，哈破落说白，该要可那位，没谁家卡扎布。哎，好买之类，可来可那位，当土沙看恐怖。哎，哈破落说白，该要可那位，没谁家卡扎布。哎，巴蒂博塔尼，要多看可那，日地玛呀诺鲁啊。ฟังเพลงท่านี้ข้าจิงว่าขนาดดีบ้าบุญอด้วยเอ้ข้ากังมานี่บ่มอมายาโคแต่กิซาชิลีต้องโคเอ้มอมานี่บ่ข้ากังมายาโคแต่กิซาชิลีต้องโคเอ้พายดีพายดีพายดีบ้ายาโรพายดีเอ้พายดีพายดีพายดีซาไลโดพายดีเอ้พายดีพายดีพายดีบ้ายาโรพายดีเอ้พายดีพายดีพายดีซาไลโดพายดีเอ้มายาบาบุนีทองอร์ไกชินีจูติกิติกันเอ้มายาบาบุนีทองอร์ไกชินีจูติกิติกันเอ้มายาบาบุนีทองอร์ไกชินีจูติกิติกันเอ้พายดีพายดีพายดีบ้ายาโรพายดีพายดีพายดีพายดีซาไลโดพายดีเอ้พายดีพายดีพายดีบ้ายาโรพายดีเอ้พายดีพายดีพายดีซาไลโดพายดีเอ้จาไลนี้มุยตูอาสุเบลทายาที่นี่ช่องแต่ชาเบโลเอ้จาไลนี้มุยตูอาสุเบลทายาที่นี่ช่องแต่ชาเบโลเอ้จาไลนี้มุยตูอาสุเบลทายาที่นี่ช่องแต่ชาเบโลเอ้พายดีพายดีพายดีบ้ายาโรพายดีเอ้พายดีพายดีพายดีซาไลโดพายดีเอ้พายดีพายดีพายดีบ้ายาโรพายดีเอ้พายดีพายดีพายดีซาไลโดพายดีเอ้กายอกบอชัญญากิยอกบอชัญญาเอ้นกชโกนานีคิดจุลังกุฟุรจงอยาบุโลคารอเอ้แม่บอชัญญามอบอชัญญานกชโกนานีจิลิจาลังมาสุงอยาบุโลคารอเอ้กายอกบอชัญญากิยอกบอชัญญานกชโกนานีจิลิจาลังมาสุงอยาบุโลคารอเอ้ตุยนี่ปูรูจะมาอึงกติจิลิช่องจะมาอึงกเอ้ตุยนี่ปูรูจะมาอึงกติจิลิช่องจะมาอึงกเอ้ตุยนี่ปูรูจะมาอึงกติจิลิช่องจะมาอึงกเอ้พายดีพายดีพายดีบ้ายาโรพายดีเอ้พายดีพายดีพายดีซาไลโดพายดีเอ้พายดีพายดีพายดีบ้ายาโรพายดีเอ้พายดีพายดีพายดีซาไลโดพายดีเอ้พายดีพายดีพายดีบ้ายาโรพายดีเอ้พาย
phải đi phải đi trả lại đó phải đi Belai belai ki hambaya faro mamita musical band no asuk na chatoki masai phungna bagai tabuk hanyo hai sengte wisha short speech thanganai short speech ni bagai ang tabuk pula joranam chungo Mr. Chandrodoy Rupini former EM Jotono sanjakaham tai bisi ketal ti prabdoni ang bisi joranaya 2 হইতে 3 মিনিট পুইলানো খমলং ti prabdo batring কমিটিনি চেয়ারম্যান অর খম্পইনাগিনি হেডমাস্টার বরম গনাং হেবল আইবল কলাইনো হামবাই ইয়াফারো ano nimondron khainai sana jorarama baginai oromanjak phaika khachuksa edisini member takukusu Ganesh Dev Burma tai onanno dignitaries joto guest tai oromanjak nai tringo phainai jotono na ani torof hoite belai belai hambai tai tring bisikitali tai hambai Takugok, tahu bisi kita saya ko, tay 1.5 ঘন্টা পড়ানো হয় নাই, hai panu seng, English bisi kita palai mahai, seng bo, syarat Tripura BP, hai palai tonggo, state level ni Chinok sai mano, Uttor Mohanara ni Puro mi tonggo, sini chairman ADC, tayo dono kotor sini menteri sondri tangjak, oro bone ke hai নাই. Buagrao phana kai tok tongo ni chui phainai ka tabuk buagrana hambai mar nai karone khena bisikita 22 তারিখ ডিসেম্বর এডিসি হাপাংনি যত কর্মচারী সুতি ঘোষণা খাইকা এডিসি হাপাং বুয়াগ্রানি তরফ হইতে হামবাই বুয়াগ্রানো নিচে দরব হামবাই নাই কাজে অবনতংনি খবর আগেই রগো সং বিsikita পালাই ফানো जों सुतिमाया तिनि अरो हाबुं दंगिनाय जारा कर्मचारिफोरखौबो अफिसে थांनो नांलिया बेलाय दंथंमानि खबर एजे अरो आइनसायगि अनेक त्रिं बा त्रिपुरा इरा जों संगबे त्रिं আসলে त्रिपुरा एरा बांला बायदि जेमन बंगाब्द बा बां माहाय जों आपनाव संखेपे त्रिं আসলে ফুল ফর্ম गागे त्रिपुरा एरा যাই হোক অবশ্যই আরো কদকমা বন্ধঙ্গিনাই আরো जों প্রায় 19 বছর মতো ত্রিং পালালাই তঙ্গো কাজে আরো আশা খায়ো বসকাংনি বিসিও স্টেট লেভেল ত্রিংনানি সম্ভাবনা 99% তাইবো जों দংথগনাই খালিও এনিওয়ে ang joranalia pilihan sajak joto phainai rok joto guest joto rosapnai mosanai print media electronic media lighting rok khainai rok nobo toisa khanani batai 1.5 ঘন্টা pore bisikita phaimani tai aro tipa hapango जों taibo tong thogwangnai omohai asa biswas naoino ani barasa kok orang paika joto hambai bisikita hambai thank you very much horkaham belai ki hambai sir nin orkisha jorabai nang nin kok paima bagai tai je nangmani kok saka abon bagai belai ki hambai tabuk te wisang jorai finai short speech ni bagai Mr. Myring Johari GS ADSU I'd like to request Mr. Myring Johari to please come and say a few words. Thank you.
Hello. Kulumka, Juthai, Namaste to all. Warm good evening, ladies and gentlemen. Respected Chairman as well as the President of this celebration, Kumlung Tring Celebration Committee. Respected TSF President, Srijut Vishu Kumar Dev Burma, and all the dignitaries sitting over the dais, and all the audience who have been patiently listening to the guest lectures in this cool night. I myself, Myring Johori, presently serving as the GS of all the Masa Students Union Central Committee. And I, on behalf of the entire Dimasa community, like to wish you happy Tring Festival to all the Tibra sub-brother and sister. कहना तो बहुत चाहता हूँ, बहुत कुछ है कहने को, लेकिन शायद फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके मेरे ओर से करने के लिए, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पे लैंग्वेज का भी हमारे वहाँ पे लोकल हिंदी जो चलता है वो हमारे यहाँ हाफलोंग हिंदी बोल के अलग से लैंग्वेज में चलता है, ट्यूनिंग अलग हो जाता है। एंड शायद यहाँ पे ज़्यादा बेंगोली तिपरा सा लैंग्वेज एज वेल एज ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज अपना लैंग्वेज छोड़ के शायद बेंगोली यूज होता है, लेकिन आई एम वेरी वीक इन बेंगोली, हाँ थोड़ा कुछ समझ लेता है, लेकिन टू स्पीक इट्स रियली आई फेस प्रॉब्लम, सो मैं बेंगोली में तो नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा हिंदी और इंग्लिश में कॉम्बिनेशन दोनों में मिला के कुछ कराने के कहने के लिए। शायद आप सबको तो पता ही है, मुझसे ज़्यादा आपको जानकारी है कि ट्रिंग फेस्टिवल क्या है। मैंने सुना है, जब मैंने कॉल रिसीव किया अपने यहाँ का TSF प्रेसिडेंट साहब से, तो मैंने कभी सुना भी नहीं था कि ट्रिंग क्या होता है। देन व्हेन ही हैड इन्फॉर्म मी रिगार्डिंग द फेस्टिवल, आई जस्ट गूगल इन माय फोन, तब मुझे मालूम हुआ। जब मैंने ये फेस्टिवल के बारे में अपने सीनियर से भी पूछा, आई जस्ट रिंग अप वन ऑफ माय सीनियर एंड सेड आई गॉट दिस इन्विटेशन, आपको कुछ पता है इसके बारे में? देन ही सेड इट इज अ न्यू ईयर फेस्टिवल, ट्रिंग फेस्टिवल, जो त्रिपुरा में बहुत पहले से माना जाता है, राजा का टाइम से। तो मैंने भी उसके बारे में थोड़ा कुछ छानबीन किया, तो आई फाउंड इट, आई थिंक इट वाज ड्यूरिंग द reign of, अपना टाइम देने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इतना फेस्टिवल हो रहा है। तो ट्रिंग फेस्टिवल का बारे में तो बहुत लोगों ने कुछ बोला है, मेरे तो इतना जानकारी है नहीं। मैं यहाँ पे आने के बाद ट्रिंग फेस्टिवल के बारे में मालूम हुआ, थोड़ा कुछ जो भी मालूम होना है। And our elder brother, he has just took me around and said this is the things कि ट्रिंग फेस्टिवल में ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है, तब उन लोगों से मालूम हुआ। लेकिन along with conveying my greetings from on behalf of Dimasa community, at the same time I would like to mention something जो आपको और हमको याद रखना है। हम क्या है, हमारा वजूद क्या है, वो हमें याद रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत लोगों को देखा है, इस ट्रिंग फेस्टिवल इस ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ तिपरा सा, लेकिन बहुत लोगों ने शायद अपना ट्रेडिशनल ड्रेस आज नहीं पहना है। मेरा हिसाब से पहनना चाहिए था। ये प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे नहीं, हमारे वहाँ पे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है ये चीज़। माने हर जगह में, मैक्सिमम जगह में ऐसा भी है। हमारा डिमासा कम्युनिटी में, आई बिलोंग टू डिमासा कम्युनिटी, अनफॉर्चुनेट फॉर
of our Dimasa community is that जो भी हो आपका भी शायद कुछ बहुत सारी grievances है, लेकिन if we see the scheduled caste and scheduled tribe list in the Indian Constitution, तो हम डिमासा को 4 भाग करके रखा है। आपको पता है कि नहीं ये बात? हमको पता नहीं। जो नागालैंड में डिमासा रहता है, इन लोगों को कचहरी का नाम से पहचाना जाता है। जो होजाय नगांव में रहता है, इन लोगों को होजाय कचहरी, और जो बराक वैली में रहता है बर्मन कचहरी, सिर्फ डिमासा और कार्बी आंग्लोंग में रहने वालों को डिमासा कचहरी रिकॉग्नाइज किया जाता है। और बीइंग सेम लैंग्वेज सेम कल्चर, वही लैंग्वेज यूज करता है वो लोग, वही कल्चर अडॉप्ट करता है, वही ट्रेडिशनल ड्रेस, फिर भी लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट वो छोड़ के भी हमारा जो बराक वैली में जो करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में रहता है, ऐसा है वो लोग का हालत की ना वो लोग लैंग्वेज यूज करता है हमारा, ना ट्रेडिशनल ड्रेस ना उनका पास है। जब इन लोगों को पूछा गया कि आप कौन है, जब ये लोग को रियलाइज हुआ कि हम कौन है, तो ये लोगों को अपना वैल्यू मालूम हुआ, अपना ट्रेडिशनल ड्रेस मालूम हुआ, अपना कल्चर के बारे में, अपना हेरिटेज के बारे में याद आया इन लोगों को। देन वी ट्राइड आवर बेस्ट, और हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं उसी एरिया में भी। ये वो नौबत आपके यहाँ ना आ जाए, इसीलिए मेरा हिसाब से हमारा जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, जो अपना यूनिकनेस है, जो हम जब पहनता है वो अलग दिखता है, एक यूनिक लुक्स लाता है देखने वालों को। तो मेरा हिसाब से पहनना चाहिए। वी नीड टू गिव इम्पोर्टेंस टू आवर ट्रेडिशनल ड्रेस, वी नीड टू कीप प्रोटेक्टिंग प्रोमोटिंग हमारा जो कल्चर है। जैसे कि ये ट्रिंग फेस्टिवल भी हमारा पूर्वजों, जो हमारा राजा था या त्रिपुरा सा, शायद आप सबको तो पता है हु इज डिमासा एंड हु इज त्रिपुरा सा। त्रिपुरा सा और डिमासा का क्या हिस्ट्री है, क्या संबंध है दोनों का, आप सबको पता ही है शायद। मुझे नहीं लगता कि ये बोलना जरूरी है यहाँ पे, आपको तो पता ही है ये सब। इफ यू गूगल इन यूट्यूब ऑल्सो यू विल फाइंड अ फैक्ट। लेकिन ये इम्पोर्टेंस जो अपना कल्चर, अपना ड्रेस, अपना हेरिटेज है, वो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अदरवाइज आप ऐसा दिन भी आएगा कि Welcome to a world where adrenaline-packed action is the way of life, and where greater safety raises the bar for adrenaline rushes. Imagine an SUV that is so committed to your safety that it acts on intuition. The advanced safety feature of the XUV700 has got you covered. And when it comes to the safety, the XUV700 comes with not 1, not 2, but 7 airbags, which is best in class. Specially mentioned to you that the curtain airbags goes up to the 3rd row, which ensure all passengers inside the cabin are safe. The rush of adrenaline is enough to keep you wide awake on your adventures. But if not, we have got you covered with the driver doziness detection feature. It analyzes the driver behavior through various input and caution the